ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسبة جلبة يتي الله تبارك وتعالى فنتو بل من هاوا ودن ناتن دودو لورسوم hiɗen juula torono e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam makuɓe man qama ramadanu imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi kala on immiɗo dari darti rewi allah on e nder lewru suumaye o yafante kala bakkatuji ko jogitino ɓawa ɗo musidɓe julɓe mi hiwrode ke on hiwrango andantede mo ko allah on suɓani julɓe ɓen ko aduna hertiringo julɓe ɓen ko lakara woni yo jang e kisal woni dow moɗon nokku kala ko toloɗo idan noon musidɓe en arti émission meɗen on woni émission gandal e faamu e oɗo télévision meɗen Jama TV idan noon musidɓe julɓe e ngala jonnude ha ɓawa woni andantedema kadi ɗen mari ɗo hoɓɓe no ɓandanteɗe maɓɓe rewino ɗo ɗen andi ɓe woni Oustaz Ismail joni noon en jonneɓe ɓe hiwro ɓawde ɓe hiwri on tumasi kadi en hunoto ko yewtere honde woni ko jogitiɗen ɓawo nandantedema en hunike yewtere nde jogitiɗen nden ɓawo ɗon kañum kadi en jonneɓe ɓe udditana en jonne nden immorde e jangugol ayeje Qur'anul Karim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ono e musidɓe julɓe tedduɓe kala dina islam hara mino hiwro on ko musidɗo moɗon on pawlibajo mon on Ismaila Bari hewti ko émission waɗeɗo gandal e faamu haray himo hiwro on himo weltani on kala ko oɗo wonde e ley nangue Allah subhanahu wa ta'ala ngue assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Ismaila Bari haray ko tole moɗon ko Jama TV kadi ko tole mo lawaɗimmol ko émission gandal e faamu ɓawa ɗon kañum kadi musidɓe julɓe hiɗen mari yewtere ko yowdiri e nduɗo lewru suumaye yerwo ko Allah tabaraka wa taala fonti balɗe meɗen e cellal en sogga joni inchallah ko yewdiri e muɗum kono ɗo yen natande ɗum ɗon iɗen jonnude Cheikh Ismaila ɓe udditan en jonde nden eywana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن
ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العظيم الله مسبة الله أكبر كون دون ويلو ني القرآن الكريم كون بو هابتا heɗetagol ɗum ɗo musidɓe ko hombo woni haaɓowo heɗitagol ɗum ɗo Cheikh Ismail on jalbinanime nokku o alhamdulillah immorde e qur'anul karim alhamdulillah e nduɗo lewru no andantedam koye nduɗo lewru woni ko qur'an o jippi sen innayi anniversaire qur'an on haray ko e nder nduɗo lewru ka si en organiser fête fi qur'an o ko e nduɗo lewru nelduɗon jama yiɗuɓe jama TV yiɗuɓe émission Gandal FM nelduɗon ɓe nde janggan ɗo on weltanamo yallah on weltana on allahumma amin yallah on weltana on junna balɗe ɗen allahumma amin amma wallahi musidɓe min ɗum ɗo ha émission walanna mi haɓata ɗum koy ɓayno ɗon andi kadi lan andi ko ceernojo an on wona e jangede woni Mahmoudou Khalil Khoussari e nam modi ɓe ceernoɓe andanteɗamo no occupé gérangol e nde dande ɓe mboɗi yallah on julduɓe balɗe e kala wonɓe janngude qur'anul karim e kala wonɓe heɗade fof musidɓe hiɗen e nder lewru suumaye ko adi kon hiɗen tori ne allahu azza wa jalla newnante en naten e bisimillahi rahmani rahim yaltege muɗum e alhamdulillahi rabbil alamin e lewru suumaye en heeɓi hande wiyem simi fayali balɗe 6 ko 5 hakkude ɗinɗo ɗiɗi musidɓe ɗum ɗo ko welo ni tawde Allah on tawni en fuɗɗike ndu kono ɗum ɗo e wonde welo ko yerɓe Allah on newnani yo gaynito ndu wo gayntoto ɗen tori noon nde Allah on newnanta en gayntoɗen ndu e hoore jam fi en wawa heɓude oɗo jemma wiyeteɗo leylatul qadri musidɓe hiɗen yewtude woni as-sawmu wa ahkamuhu woni korka e ñawoje muɗum nam kono musidɓe sen inni korka e haala arabu ɓe inne ko ɗum woni al imsaku jogitagol ko waɗi allahu inni e suratul maryam inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya wondanedema de min mi fodi allah won takke wondanedema mi wowlidata hay e goto inni
nadartu lirrahmani mi fodi Allah o sawman woni imsakan jogitagol deƴƴugol mi woldata hay e goto idan fasamma Allahu sawma imsakan Allah on inni jogitagol ngol sawmu o inni jogitagol idan awa en faamay jogitagol ngol ko ɗum woni honɗum ma sawmu ko ɗum woni honɗum ko jogitagol e haala arabu kono noon se ndaari ko pottal karma koɓe ɓen woni shar'an ko ɗum woni al imsaku ani shahwati al batini wal farji wa ma yaqumu maqamahuma min tulu'i l fajri wonde nedema ko ndeɓani adama on jogitoto mbelenduru e tuyoji awra on e kala konko lontoto ɗum ɗon ibi ko peeral subaka haa ko mutal nange oɗo o rento ɗin ɗon piiji haɗa ko ɗum innete korka ko pottal ɓeeɗo karma koɓe amma noon si tawi en daari nokku ko korka o farla ɗon faridatu sawmi haɗa ko en wawa famude korka taw ko tugalal e tugal islam on ko kañum woni e hadisaji ɗen ɗiɗi arde ɗen nokku ko korka woni tugalal jooɓi nokku ko korka woni tugalal naya ɓangal ko hadisaji ɗiɗi ari hadis go inna buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami solati wa ita'i zakati ɓe innamano wa sawmi ramadan nokku go ɓe innama wa iqami solati wa sawmi ramadan wa hajjil bayt ala kullin ɓe luutiniray riwayaji ɗiɗi oye riwaya hajji on sakkito oye riwaya sawmu on sakkito kono ɗiɗi no hino selli koyen andu tun hay joni awa korka ko e tugalal islamu woni ko jeeya ɗum allah o inni ya ayyuha alladhina amanu ko onon yo gonɗinɓe kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun onon yo gonɗinɓe farlama e dow moɗon korka kan wano fardirano noon e dow ɓen attiɓe on fi yon heɓu kolol allahu tabaraka wa taala yontere hande en yewtuno ko nandi to tawa ɗum ɗo tawde feendo ɗon hari hiɗen yewtude fii habbagol nduɗo lewru suumaye tawi feendo no heddino balɗe ɗiɗi ko tati idan musidɓe julɓe koyen wawa tum famude nduɗo lewru suumaye hindu mari immorde e ɓure ɗuuɗuɗe noon ɗe andenteɗema ko nduɗo lewru suumaye tum woni hewto ko hewroy ɗum ɗon immorde ko andanteɗema no heewi nafooreji e nder lewru suumaye en wawata limude ɗum sakko anden ko jelu ko waɗi noon kadi koye nder nduɗo lewru suumaye woni ko qur'an o jippi allah o inni en chahru ramadan alladi unzila fihi alqur'anu koye nder lewru suumaye woni ko qur'an o jippina kadi hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan oɗo qur'an ko peewal wonande yimɓe ɓen kadi ɓanginanayɓe peewal ɓanginanaɓe goonga e sama kala qur'an o si ari ko annabajo ko makkon tun honno kan lewru suumaye si ari ko annabajo on ko makki kon ma kan sangane qur'an on ari koko annabajo makki ko woni inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun ko dagi kon no feeñi ko harmi kon no feeñi alqur'an o mbay ari kayre ko honɗum woni golle mayre ko hudan linnasi kone peewal wonande yimɓe ɓen kadi wa bayyinatin min alhuda qur'an on ko ɓanginanayi ɗum peewal wonande yimɓe ɓen kadi wal furqan ko sendidire ɗum bayna alhaqqi wal batin hakkude goonga e mere musidɓe julɓe nafoore ɗimmum ɗum e nafoore woni suumaye koyen andu anna fihi laylatul qadri ko e nder lewru suumaye woni hon ɗum jemma laylatul qadri on mo andanteɗam allahu inni laylatul qadri khayrum min alfi shahri woni laylatul qadri jemma muɗum sa arke sama hawritugol no ɓuri moƴƴude idima ka rewɗa allah on duuɓi wulure tawal jemma laylatul qadri tawaka ɗon haren innali khayrun min alfi shahri hino ɓuri moƴƴude idima lebbi wulure o waye si en firri noon haray oɗo hino wawi rewode ɗon
e nder lewru suumaye o hawita kañum kadi honɗum e jemma leylatul qadri kono oɗo innen ko oɗa ɓuuri o waye kono no firtiten hayru min alfi shahri woni hino ɓuuri moƴƴude lebbi wulure ko leylatul qadri tawaka jamil ko ɗum woni on ɗon jemma mo andanteɗama no heeɓo e nder muɗum musidɓe julɓe ɗum annabajo on alayhi salatu wassalam ma kane en eɗen andi tawo jemma leylatul qadri ɗo yen feƴƴu ɗon ko jemma mo andanteɗama si a hawritimo a windante rewɗo allahu on duuɓi 63 83 ans iɗa rewde allah on simi fayali e konnguli karamakoɓe haray ko ɗum baraji ɗon windanteɗa joni no musidɓe julɓe ko honɗum noon innuɗen oɗo lewru suumaye ara o fija e nder nduɗo lewru suumaye no andanteɗam annabajo maaki e nder mayru man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alayhi ɓe maaki kala mananteɗam immike jemma laylatul qadri o naafi tawi ko o waɗiri ɗum ko saabu gonɗina ɗaɓɓugol baraji ko allahu tabaraka wa taala yo allah on yoɓumo yo andude o yafante kala wo bakkatuji ko andanteɗama himo jogitino no jeeya kadi min ahammiya hatha shahr immorde naforeji nduɗo lewru woni ko e mayru kadi tuftahu fihi abwabul jannati ko e muɗum woni ko udditete nduɗo lewru suumaye dambude aljanna ɗen jeɗɗi udditete kañum kadi wa tughlaqu abwabu nar ɓawo ɗon kañum kadi ombe dambude yiite ngem woto saffadu shayatinu ɓawo ɗon kañum kadi cheytaneji ɗin kadi ɗi kolɓe musidɓe e yi e nder lewru suumaye aljanna on udditete hiɗa rewa allah on kala wogo dambugal ngal faalaɗa on tuma sa natoro e si a jaɓanama korka maka a laɓɓini a rewi no haniri no a ñowali a bonnali inde yimɓe a fenali a wujjali a rewi allahu no haniri no ya wawu famude de ɗum ɗon kañum kadi hino wodanma e nder lewru suumaye woni honɗum dambude ɗen udditete ko wonnon kañum kadi guiteeli ɗin kañum kadi dambude ɗen omɓe cheytaneji ɗin fof kolɓe ari hadis mannanteɗo makko aba hurayrata radiallahu anhu filli o maki o qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam annabaji allah o maki ida jaa ramadanu si tawi lewru suumaye ari futihat abwabul jannati abwabul jannata woni udditete dambugal aljanna o wa gullat abwabu niran ɓawo ɗon ombe wa gulliqat abwabu niran ombe soke dambuɗe guiteeli ɗin wa suffidat shayatin ɓawo ɗon cheytaneji ɗin ɗi kolɓe muttafaqu alayhi annabaji on sallllahu alayhi wa sallam humpiti en wondaneɗamo ɗum ɗo fof no woodi e nder lewru suumaye kañum kadi e nder lewru suumaye musidɓe julɓe hine e muɗum hon ɗum magfiratul dhunubi ko nde lewru suumaye o jeeyaɗo yafante bakkatuji makko heewuɗi annabajo maki man qama ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kala o immiɗo nder lewru suumaye no rewa allahu on o yafande kala wo ko ardinno e bakkatuji wa qala sallllahu alayhi wa sallam annabajo allahu maki as-salawatul khams juldele ɗen joyi wal jum'atu ila al jum'a e juma ha e jum'a wa ramadanu ila ramadani wo e lewru suumaye ha e lewru suumaye mukaffiratun ɗum ɗon heefay lima baynahunna konko woni hakkude waktuji ɗin ɗiɗi a juuli alansara a juuli futoro bakkat on hakkude ɗon a yafante a juuli juma hande jumaro yowo a juuli a yafante on bakkatu ɗon lewru suumaye rowani a hoorono hikka hoori bakkatuji ɗi wannoɗa hakkude mum to so koy a yafante alladhina yajtanibuna kabaira al ithmi wal fawahisha illa lamam ɓe ɓanantedemo dey hino pottiti bakkatuji mawɗi ɗi si wona to so koy ala feere koy ɓe yafante fof ɗi ittete e nder hakkude waktu e waktu hakkude juma e juma hakkude suumaye e nder lewru suumaye ko bayaɗo ko oɗo andanteɗama bani adama o waɗino ko ɗum ɓe maki sallllahu alayhi wa sallam woni idha jtanibatil kaba'ir ko si tawi jeeyaɗon pottitike lewru suumaye rawawul muslim hikki ɗon kadi nafoore suumaye ko jogiti
woni tada'ufu fiha alhasanatu maɗum tada'afu fiha alhasanat woni sowidete e nder lewru suumaye moƴƴereji ɗi sowidirte qala sallllahu alayhi wa sallam annabajo allah maki kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu bi ashri amthaliha illa 700 du'ifin ɓe maki wo wondanedema sallllahu alayhi wa sallam maki wo kala gollal kala bani adama o golli sowidirte so golli goto wo sowitete ha e baraji 10 ɗum yaha ha e temeɗɗe jeɗɗi hara ɗum hino sowita fa qala ma qala allahu taala allahu inni inna sawma illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi allahu inni si wona korka kala bani adama ko golli fo o yoɓete 10 ɗum sowidire ha e hewtoya e temeɗɗe jeɗɗi honno kay 50 jeɗɗi si wona korka allahu inni si wona korka fa innahu li korka kanko min jeyka wa ana ajzi bihi ko min yoɓata ka ko waɗi o maccuɗan yadau o accitay shahwatahu tuuyo makko ko welatama kon fof o accitay wa ta'amahu e ñamete ko ñamata kon ko o yanata kon fof o accitay min ajili saba min allah on allahu inni li swa'imi no wodani horuɗon farhatani welo weloji ɗiɗi farhatun welo welo goo mo andantedema anda fitrihi sanga nde o caƴa haray mo welti tentini siko yetta bajo si ari lera huntagol machallah e hino mboyri e hino toori e hino ñiiri e maafe e hino futti aye ono moosa tun hino moosa tun ko ɗum allahu maki allahu inni no wodani hoɗuɗon farhatani welo weloji ɗiɗi welo welo arana on simo huntade welo welo ɗimmo on woni inda liqa'i rabbihi nde o hawroyi e joomi makko ala ko ɓurɗo mawnude nde allahu hiblanimo dambugal aljanna wiyetengal rayyan ya abdi ayyo maccuɗan arrewa naata ko dambugal rayyan onon ɓe hooraynoɓe fof la hiblani on ko dambugal rayyan e allahu tawnen e maɓɓe ala ko ɓurɗum ɗon e mawnude e idan musidɓe yiyay welo welo oɗo horuɗo ɗiɗi simo huntade o weltoto tentini siko yettabajo ɓawa ɗon kañum kadi nde o hawri e joomi makko tawa masha allahu himo welti allahu inni wala khalufu fammi sa'imi atyabu inda allahi min rihil miski wondanedema ko bargol wundu ko horuɗon ko luubitata ɗon kon wo ko ɗon ɓuuri urde ko allah on idimo parfum wiyeteɗo miski musidɗo ɗandi ko ndu woni miski ko allah on iniɗa khitamuhu misk ko uddira kon uddordenen ko parfum misk o inni wa fi dhalika falyatanafasi lmutanafisun koye ɗum ɗo ɓurodireɓe ɓen adodireɓe ɓen koye ɗum ɗo ɓe atodirta heɓugol ɗum ɗo musidɗo toɓɓere wotere misk si ittama ko aljanna sintinama ko aduna wo aduna on luɓata halle ndi daggel allahu akbar ndi uray tum joni noon si tawi allahu inni wundu ko horuɗon hino ɓuuri urude on parfum wiyeteɗo miski allahu akbar allahu akbar ko ɓural ngal andanteɗama no heerina e oɗo mandanteɗama ko horuɗo ɓawa ɗon kañum kadi en arte joni fawaidu sawmi korka no mari important ji bus e gare joni important ji ɗin ko waɗi hande eɓɓa junnugol ha jonne cheikh ismaila kañum kadi ɓe artiranen qur'anu karim ɓerɗe ɗen deeƴa ɓerɗe ɗen jalba ɓerɗe ɗen yonne ko waɗi ko yonnoto ɓerde ko qur'anul karim ala bi dhikrillahi tatma innul qulub ko si qur'an janggama tum ɓerɗe ɗen deeƴa cheikh ismaila jalbinane en ɓerɗe ɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. الله ما شاء الله on weltanama few wallahi on weltanama immorde edande huseyfiɗe ɓeɗo kadi ko ceernoɓe meɗen molnaɓe imamuɓe madinatul munawwar nun haare ɗum ka eywa nam Cheikh Ismail
on jalbini kadi nokkon lawol immol alhamdulillah on weltanama Allah o weltano hen fof alhamdulillah nam idan musidɓe en yewtude yoga e nafoore lewru suumaye musidɓe ɓeɗo ceerno ɓe maki wo wondanedemo no wodani lewru suumaye nafooreji ɗuuɗuɗi hino e muɗum woni annahu ta'atun lillahi yuthabu alayha almu'min horugol ngol ko ɗoftare allahu tabaraka wa taala yoɓete jeeyaɗo on ko o woni e ɗoftade allahu kon horowo no ɗoftade allahu on awa idan mafhumul mukhalafa on kala mo ala horude no suuɗade ñaama on no yo wawa famade o ɗoftaki allah on ma ɗum o ala e suuɗade mo wiɗo kanko o hula goto ñamata yo wawa famade kanko na o ɗoftiɗo allah on ɗimmun ɗum woni annahu yuqawwi l irada wal azmiya woni ɗum no sembina faale neɗɗo on kadi no ɓeydana on togui tuuyo immorde mo on togui joguitino no ɗuytana on togui tuuyo ɓeydana on togui pellital tabbitugol e kaɗo dina ɓe maki kañum kadi annahu yuallimu sabra korka ino jannama muññagol tawde a muññoto heege muññoɗa ɗonka muññoɗa ronkere muññoɗa kono korka ɗo no janna ɗum ɗon kadi yuallimu nidama wal indibat woni hino janna yuɓɓugol ngol yuɓɓodirgol yimɓeɓe e jogodirgol ngol a yiyey foppu sulloɗoto fo huntoɗoto aw ɗum ɗo holli dina kan no yuɓɓi kadi fo no jogodiri ko won noon kañum kadi fi isharu li wahdati lmuslimin no ɗo kadi awa ko huɓɓitata jalbinta tindina en awa julɓe ɓen yoɓe ɓeydu jogodirde yoɓe ɓurtu jogodirde kadi ɓe duwa jogodirde tawde yiiɗo fayde fof harayno jogodir woni nene goto baba goto kañum kadi yumni ta'ata arrahmati wal ukhuwati wat ta'awunu wat tadamunu bayna muslimin wo ɗum ɗo kadi riminay ɗoftare neware kay atifatu woni riminay waɗugol doy yurmodira jogodira wona neno gotoɓe wowodira wallidira kañum kadi hakkude ɓeɗo julɓe ɓen saabu yiye oɗo jon jawdinno ƴetta maaro tandarma mbuuɗi yaha okka ɓeɗo no andi kawta mum ɓeɗo ala okkata ɓeɗo feeɗo ko lewɗo a yiyay fopp no okkitiray ko joguiti okkay ko fi honɗum feeno ɗo ɓerɗe no yaaji goto kala no yiɗi ko muyo ñaame idan noon ɗum ɗo kadi koye min ahammiyati hada chahru e nduɗo lewru no hiɗen wawa heɓude kañum kadi ɗum ɗon kañum kadi ɓe maki wa fi sawmi jihadun lin nafsi no e howrugol ngol waɗugol jihad wonkilki ɗen andi wonkil ko yiɗi ko ñaama yara fof to tawa ronkere ala ko waɗi inna nafsa la maratun bi suu'i illa man rahima rabbi ka wonkili yiɗanama jaam ko ya halkoto nane woyi ɗum ɗo e émission men feƴƴuɗo iɗan noon musidɓe ɗum ɗo horugol ngol ko jihad mo andentedemo wonkil bani adama on hino immade no dari waɗugol ɗum ɗon ɓe maki kadi li anna nafsa mihaliyatun li shahwat woni wonkil no heewi ha tuuyoji joni noon ɗum ɗon kañum kadi simo horude no ɗuytanamo ɓe maki no wo en heɓay ɗo ko neftorto ɗen jomiraɓe gandal ngal no ɗaɓɓiri wo tawde kolka kan tun hika joguiti wo cellal ɓenni neɗɗo si tawi wawi horude e nder lewru ɓe laabi tati wo ko ɗum ɓuuri hawrude wo nono taw ara nunɗu so wawi horude e nder yontere ɓe halagoye lewru somaye laawol wo ko ɗum ɓuuri moƴƴude wo so wawali e nder lewru ɓe o hoora wo laabi tati wo ɓeydnemo cellal wo si o wawali tati e nder lewru ɓe wo so wawi heɓude kadi nder lewru ɓe laabi ɗiɗi wo ko ɗum ɓuuri wono so wawali laabi ɗiɗi e nder lewru ɓe
woyo eto kan lewru be o heɓa laawol gotol tawde kon woni hoɗon kon ɓeydanemo cellal bus ittanemo kadi ñabbeli heewɗi e nder reedu ndu e ɓanndu ndu idan en yii kañum kadi ɗum ɗon koye nafoore mandanteedema korko kan hino jogiti idan en gayni toɓɓere ɗimmere nden en artane joni woni aqsamu nasi fi ramadan pecce yimɓe ɓen ko nder lewru suumaye ko pecce jelu yimɓe ɓen fecci en are joni ɓaawo nandanteɗama cheikh ismaila ma ɗum e soggen feccere nden seeɗa hara en gayne tum cheikh ismaila ombirana en jonde nden e janngugol qur'anul karim accen ɗo no jalbi no melta no huɓɓi yehen hara na yehen sakkitor e yewtere ha sakkitor e qur'an on accen ɗo no jalbi sal yehen inchallah onon kadi ko joɗɗon ɗon hara no huɓɓi no jalbi woɓɓe kadi innami ustad en mi yiyade konko jalbi welo ɓernde ma nden tun ɗum ɗo jalbi nani ta en ustad yinni ɗo jalbay ɗo jalbani noon joni ala kullin musidɓe julɓe no e yimɓe ɓen ɓe mbandanteɗema yantadiru chahra bi farigi sabri woni no e yimɓe ɓen mbandanteɗema ɓe habbitoto e nder lewru suumayendu tawa ɓe ala ronditare hay e hunde woni heege ken ɓe ronditotako ɗongo kam ɓe ronditotako kamɓe ko yeeɗa ɓo hiɓe wulla to no wuli hande suumaye on sofi dey hande ko ni dey ɓeɗo ko faarigo sabre hiɓe lanniri e muññagol ɓe wullatako hay hunde wa yafrahu bi duhulihi wa yejtahidu fihi ɓe maki kadi no e yimɓe ɓen kadi on mo andanteɗema taway himo yuɓɓoyi e lewru ndu kadi himo weltori naatugol lewru ndu o tinnoto e lewru ndu kadi oɗo noon wa yusammiru an sa'idil jiddi woni oɗo yusammiru koyo haɓɓito ga e jogitagol tinnare e wakkirare ɓe maki wa hadha fadlun ɗum ɗo ko ɓural mo andanteɗema yimɓe no okke al aqsamu peccere fi lhadith alladi rawahu ibnu abbas radiallahu anhu qala kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ajwadu nnas bilkhayri wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan wo nelaɗo on ɓurno okkaynoɗo yimɓe ɓe koɓe ɓurayno okkude kadi dokkal maɓɓe ngal ko e nder lewru suumaye ɓe maki wa kana jibrilu yuridu alayhi alqur'ana fi ramadan jibril no arayno weeɓitana nelaɗo qur'an o fiyoɓe rewto wa kana ajwadu bilkhayri min rihi lmursal nelaɗo ɓurayno okkude idima hay hendu ndu andanteɗema hindu immina yomu siɓɓe julɓe ɗimmum ɗum wa qismun ramadan wa gayruhu indahu sawa'un fa yadkhulu wa yakhruju wa lam yata'athar wa lam yastaghlihi bil khayrati woni no toon neɗɗo fedde goo ɓe andanteɗema kamɓe lewru suumaye koyo aru yaha kono tawri ɓe ko noon accirta ɓe lewru suumaye tawno ɓe jatade yaha acca ɓe jatade lewru suumaye tawno ɓe fiimude yaha acca ɓe fiimude lewru suumaye taweɗo ɓe yarude yaha acca ɓe yarude lewru suumaye taweɗo ɓe wujjude lewru suumaye yaha acca ɓe wujjude awa ɓeɗo suumaye nafaali ɓe ko waɗi suumaye ko arno ko fi ittangolɓe ɗi jikkuji kanuɗi suumaye ari tawdiɓe ɗi jikkuji bonɗi yeehi accidiɓe ɗiɗo yoɓe jooɗoɓe na suumaye amen on jaɓaka ko waɗi sahabaɓe kamɓe si ɓe gayrino lewru suumaye lebbi jeegoɓe fonte juuɗe allahuma taqabbal siyamana an yo allahu o min tori kema ko min hoori kon wota yeeɓu jaɓan men golle amen ɗen ɓe toro wala salatana wa du'aana ko min juuli ko min torima kon fof min tori kema yi allah wata yeeɓa e hunde lebbi jeego iɓe tora ɗum ɗon kamɓe ɓawo lewru suumaye so lewru suumaye feƴƴi kadi ɓe jooɗo lebbi jeego hedditiɗɗi maɗum ɓawo lebbi jeego feƴƴuɗi ɗin kadi ɓe jooɗo kadi ɓenna allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan kañ allah on tawno men lewru suumaye sahabaɓe kamɓe ɓe himmirno golle koɓe woni golde kon lewru suumaye haɗa ɗum yeebaki koyo wonu nokku ngoɗum tawa haye hunde bonnaɗi ɗum ɗon joni noon ko ɗon yiyeten woɓɓe ɓannanteɗema no weesi ndi ha ɓurti lewru suumaye
tawa ɓe bakkato acca ɓe won ɗon bakkato ɓe inni ɓen ɗon kañum kadi fi ɓen ɗon moƴƴa ɓe inni wa qismu no toon fedde nde annantedema la yarifu llaha illa fi ramadan no toon woɓɓe goo ɓe anda allahu si wona e nder lewru suumaye fa ida jaa ramadanu ijtahada fil ibadat si lewru suumaye ari yiya ɓeɗo tinno ko ɓe hebbita juulirde ɗen ko ɓe atoto yewde koy ko juma ko ɓe yiyata no tuttano jakka woɓɓe ɓe rondo potoy ko haynaɓe pocca hiɓe jokki tun yirga ton ko ɓe awa e wawa faamude wondanedema lewru suumaye wona kayɗu rewete bal ko jon lewru ndun woni ko rewete ko ɗum ɓeɗo ɓe maaki wa ida haraja ramadanu aada ila al maasi si tawi lewru suumaye on hooti tun oɗo arta waɗugol bakkatuji ɗin wal munkarati e añiniɗi ɗin wa hadha qad khada'a nafsahu oɗo de o hoodi hoore makko wala abdun alayhi cheytan aw walaiba alayhi cheytanu ɓe maki wo haare cheytane fijirimo bal cheytane no yirtidirdemo e noone no faalirawo no toon kañ kadi fedde go wa qismun yasumu ramadan anil mat'umat no toon fedde goo ko hoota lewru suumaye ko ñaamiteji ɗin tufaami wal mashrubat e ko yarete ko no andi si hoori ñaamata yarata kono hatta wujja hatta ñowa hatta fena hatta ɓeɗo kadi ko fedde goo e ɓe hooroɓe aywa nam ɓe inni noon ɓeɗo noon kamɓe walakinnahu la yasumu anil munkarat ay oɗo o hoorata e añaɗi ɗi o accata kala ko boni kanko ko andi horugol ko accugo ñamugol e yarugol ɓeɗo kadi hino woni e yimɓe ɓen ɓeɗo iwata e ñowgol ɓe iwata kañum kadi e waddugol qala sallllahu alayhi wa sallam annabaji allah o maaki man lam yada qawla zour kala o maccali wowlugol konngol meerewol wal amala bihi e gollitegol ngo konngol ɗon fa laysa lillahi allah on ala haaju azza wa jal haajatan haaju fi an yada maɗum an yada ta'amahu wa sharabahu allah on ala e haaju ko accitata ko ñamata e ko o yarata mo jokki e fenugol mo jokki e ñowgol mo jokki e waddugol mo jokki e yarugol mo jokki e jardagol mo jokki dargol ko boni e téléphone oɗo won hoori yo wawa famde fa laysa lillahi allah on ala haajatan haaju an yada ta'amahu wa sharabahu fi macciri ñamete e ko o yarata ko allah ala haaji ɗum ɗon kadi wa min annasi man jaala ramadan linnawmi duna al istiglali lil awqatihi no e yimɓe ɓen wonɓe lewru suumaye ko yarugol tun hono kan ko ɗanagol tun kamɓe ɓe andi lewru suumaye ko ɗanagol tun waktu on ɓe occupata ko renugol on ɗon temps bal ko yiwɗaɓe ɓe ɗano tun ɓe ɗano tun ɓe maki kañum kadi no wa sharrul aqsami wo ko ɓuuri bonde ɗi feddeji ɗo fof ɗeɗo pecce fof man la yarifu llaha fi ramadan ko mo ananteɗam anda allahu hay e nder lewru suumaye ɗandi oɗo kasi lewru suumaye ari o tinnoto hoɗo juuɗa ɗumanno on ɗon ko rewowo lewru suumaye kono o mo andanteɗama suumaye ari ene suumaye natali o ala horude o ala juulude mo jokki ko wonno on ɗon ɓuuri bonde ɓeɗo fof woni wa sharrul aqsami man la yarifu llah fi ramadan wala yarifu fi gayrihi fatarahu an amdin wa israrin yatruku siyama a tawa oɗo mo tewwo pas mo duumo o accita korka wa solata e julde ma'a mawfuri wondudemo e wawugol mo sihhati jogitagol mo cellal ma'a mufiri sihha wondugol mo e jogitagol mo cellal wa mithlu haula'i yahtajuna ila tawbati nasuhan wo sifa ɓeɗo ɓe hacconjini e tubumbinede ko waɗi ɓeɗo ɓe feƴƴintiɗi idan musidɓe julɓe yontere arore ƴetten bonneɗi ɗin korka kan e hande ko kanji hannoɗen yewtorde kadi kono alwahtu da hamana waktu on ɓiƴiyen ha en wawali natugol e majji ella ala inchallahu tabaraka wa taala en harfine ɗin noon ha e yontere aro so tawi allah wonno acci en iɗen selli hiɗen hettani fi ɗum ɗon haɗa cheikh ismail jalbinen en kañum kadi nokku on laaren on mbiɗen jolda nden
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بلى قادر على أن يحيي الموتى. الله نحتني أو ونتتا ndewo immintinta ɓe nde o wonitata ɓe cheikhana ismail min weltini ke on bus alhamdulillah min duwani ke on min jarni on buyi ceena ye on ko welo welo ni on iwi ko woɗɗo ngari o neldori men wondiɗo o neldari fof modi allah on waɗu barki e moɗon waɗa e mon nafoore ko nafata julɓe ɓen reena on acciden ha ɓooya juuta reena feɓɓen fof e ɓen wuure julɓe ɓen waɗa barki on nokku allah o newnanen hoore suumaye on e hoore jam moƴƴere gaynem kañum kadi yettemo e jam wa illa on weltanama bos joni cheikh ismaila ko konngoli honde wonno e sakkitorde. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. ɓaw yetti allah subhanahu wa taala en juuli e rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama hiɗa yetta kanko subhanahu wa taala on arsuko en e wawgol horugol tawnugol en nduɗo lewru suuma e hikka en tuɗike kanko jalla wa ala yo o arsuko en kadi timmingol nduɗo lewru suumaye kadi o jaɓanen ko honɗen horde kon e nder nduɗo lewru suumaye kadi o yaafano en kala bakkatuji ko marnoɗen ko feƴƴuno e kala ko wonno arde ɗen tuɗen subhanahu wa taala yo allah yaafanen ɗin fof majji o artike en kadi heɓoygol joddi aljanna firdaws o artike en ta kadi kala kone hoorirde ta ko fi allah wonɗen e hoorirde hara kadi ha ñallirɓe hara koyen hooruɓe en toɗike jalla wa ala on kadi kankadi hara yo arsuko en hawrondigo oɗo jemma ɗaɓɓawɗe e nder ndu lewru suumaye wiyete laylatul qadr yo jalla wa ala mo wawi ɗum mo hattani mi torike subhanahu wa taala yo allahum hawri nden e makko amma ɓawɗum no feƴƴi haray miɗo weltano goto kala o dade oɗo émission gandal e faamu haray himo weltana yo allah weltanomo yo allah hokkumo baraji koni ko e darde konɗe sabuna sa a daari tun moƴƴereji ɗin jalla wa ala waɗante kadi moƴƴere kankadi no yoɓete baraji moƴƴuɗi haray kadi e neɗɗo sakutuɗo kadi sabuna sa sakiti kadi subhanahu wa taala on haray a wallitike dina kano yaara yeeso addallu ala al khayri ka fa'ilihi nam kala ndema neɗɗo kadi partage uɗo sakiti haray jalla wa ala on kadi e
yo omo joddi aljanna firdaus haray mi weltani fof kadi haray welto kadi wakkilo e no wakkilo horo oɗo suuma e wona no neɗɗo hattando horugol ngol ɗen وأقول ما تسمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا المسيب بجول بولتني كبوشة إسماعيل هراي إن نيال يمرد أريد إن شاء الله مسيب كلا وكو يودون في يمسو مولون كندل فامو توي ياري لاول no iwre Allahu tabaraka wa taala kala wo ko heɓi e muɗum tawi faljere heeɓi immode faljugol e firo faljugol e bindi faljugol feggagol e ɗengal ɗiɗo fof no iwre bani adama tawde on ɗigi timma ko Allah on woni timmuɗo aqulu ma tasmaun min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.